من باوری دارم که همگی تن صحت و سالم هستید. اینک موضوع امروزه درسی ما دوام موضوع گذشته می باشد، یعنی افادنا خواندن اثر و تحلیل نقش‌های قصه آدمان کهنه تازالدین محمدیев. برایتان سپارش داده شده بود که قصه را مطالعه نمایید تا به سوالهای تستی آمادگی بگیرید و اینک امروز و سمعتان یک قسم قصه را قرائه می نمایم تا بار دیگر اگر قصه فراموش شده باشد برایتان خاطر رسان کنم. اینک دقت. حولی زیا امک را که ما آنجا اجاره نشستیم همسرم آیشه خان یافته بود. خودم هم 2-3 روز کفت و کاو کردم، چند جای باب را تگی چشم کرده بودم، لیکن خانه های من یافته به طبع زوجه محترمم نمیفارید. حولی زیا امک باغ دارد، گلزارش هست، از شفتش آبی صافی چشمه میگذرد که برای جامه‌شویی بها ندارد. میگفت آیشه خان گپ خود را گذرانیده شده و ناگاه وجاهتش تغییر یافته، از آرامانه بیان کردنی دلیل ها به طعنه و ملامت گذشته رفت. شما مردی کوچه از کجا میدانید که جامه‌شویی چیست و عذاب آن چگونه می شود؟ با این طعنه من البته می توانستم جواب بدهم. می توانستم به یاد یاری فراموش خاطر رسانم که ما پارسال در یکی از محله های قنوری دوشنبه استقامت می کردیم و من اکثر روزهای استراحت با کشک کردن از نیم فرسخ راه آب میکشاندم، ولی آیشه خان و مادرم گویا در پیش جمعه که ودپرواد نشسته باشند آب را شر شر به تغاره ها و از تغاره ها به جای پرتاب ریختن نابود میکردند. من زبان خواهیدم و جواب ندادم. مانید که بچه بیچاره هم 3-4 روز از هوای تازه نفس گیرد، گفت همچنان دلیل های نو آورده آیشه خان. نخود سلامتی فرزند خودتان را نخواهید، گپ نمیزنید کو؟ گپ زنید. گپ شما معقول عزیزکم. خانه های من یافتگی همه نابا بودن. حولی زیا امک جنت است و بس، گفتم من و با همین جانم را از مناظره به آخر مفت رها کردم. علاج دیگر نبود. اگر میگفتم که از حولی زیا امک تا جای کاری من یعنی تا مکتب 3 چقریم راه است و در این راه نو هنوز نه اتوبوس میگردد و نه یگان نقلیات دیگر، علاوه به این خود آیشه خان هم تا داروخانه اش که آنجا کار میکند باید کمش نیم ساعت پیاده راه طی کند. غیر از همه این راهی اصلی پسرچه‌مان چپ می شود. اگر این چیزها را می گفتم هم از 2 سر سودی نمی کرد، چون که زوجه یک راهی من یا درباره اهمیت پیاده‌گردی چنان که میگویند لکسیه‌های پرمضمونی میخوان یا خود دوچه نشده غلنگ شدید مگر که از پیاده شدن میترسید گفته یک پند درودراوزی کیانه آمیز خوانده باز هم سخن خود را میگذرانید. چی میگوید که در عائله ما رعایه میل و خواهش یکدیگر یا به عباره دیگر گویم دموکراسی عائلوی نام چیست؟ بعد خانه‌دار شدهمان فقط 1-2 ماه وجود داشت و بس. رفته رفته اینان اختیار روزگار حتی اختیار ساعتهای استراحتی و بعضی مسئله‌های کسب و کار من به دست زوجه محترمم گذشت. چنان نرم و نامعلومک گذشت که خودم نفهمیده ماندم. احتمال شما در دلتان گوید که خودت حتیل بوده ای، سزای سرت اکنون منو و چنگ خانت را به کوچه مبرار. انا همین طور فکر کنید پس شما خوشبختید، زیرا معلوم می شود که زنتان آیشه خانی من بر این یک راهی قیصر نبوده است و شما انسانی سعادتمند هر روز خدا مجبور نمی شده اید که دلتان را خون و مینه‌تان را آب کرده سفید بودن شیر یا مثال گیریم در شاخ درخت رویدن سیب را اثبات کرده نشینید. راستیگر در سری مناظره من و همسری من گپ نمی رود، زیرا زاغ را یک داغ گفتند. عائله‌ای که از یگان جهت نارسایی عقلا یگان ناسزایی میده که نداشته باشد به خیالم در عالم نیست. سبب حکایت سر کردن من
ин ки баъди кӯчида омадан ба ин ҷо дери нагузашта ман аз касбу корам, аз хату саводи 15 сол хонда баровардам ва ниҳоят аз тақдире ки иҷоранишинам кардааст тамоман безор шудам. дар ҷойи нав фақат як шаби аввал тинч гузашт. лашу лӯши рӯзгорро дар 2 хонаи иҷора гирифтаамон ҷо-ба-ҷо кардем ва азбаски аз бардорумони кӯч устухонҳои баданам сӯзиш мекард, як бурдан нону як пиёла чойи ширин хӯрда дарҳол ба хоб рафтам. «Хуҷаин, хезед ҷонакам, рӯз чоштгоҳ шуд», — гуфта Оишахон мӯи сарамро тит ва гарданамро қитиқ карда маҷбурӣ бедорам сохт. «Ҳо, завҷаи меҳрубон маро ҳамеша бо номҳои рангорангу аҷоиб хитоб мекунад. Хуҷаин, соҳиб, муаллим аз қабили ин номҳост. гоҳ агар табам хиратар бошад, ин гуна муроҷиат ба ман кинояи нешдор бар ин мерасад. аммо аксаран майлаш вай хурсанд бошад мешавад, мегӯяму мемонам, яъне аз таҳти дил қаҳрам намеояд. соҳибони ҳавлӣ моро ба ношто ҷеғ заданд. наравем, айб мешавад. зуд бошед, дастурои шуста, либос пӯшед, гуфт Оишахон. ночор аз ҷои хобам бархостам. агар касе шуморо ба ношто таклиф кунад, шумо бояд хобатонро ҳаром карда ё аз баҳри кору бори худатон баромада ҳатман ба он ҷо биравед. дар акси ҳол айб мешудааст, гунаҳгор мешудаед ва мардум дар кӯча шуморо ҳо ана фалонӣ гӯён бо ангушт нишон дода масхара мекарданд. дидед муҳокимаронии Оишахони мард. агар ман чаро айб мешудааст, магар айбу гуноҳ бар ин чизҳо меъёре надоранд ки беҳудаву баҳуда ба домани кас часпидан мегирифтаанд, гуфта аз завҷаи муҳтарами худ мепурсидам, чандон кори аҳлона намешуд, чунки аз 2 сар ба ӯ суханамро маъқул кунонида наметавонистам. фақат вақт беҳуда мегузашту бас. соҳибони ҳавлӣ, як зан ва 2 марди солхӯрда ба рӯи тахтакати васее ки зери толори баланди ангур сохта буданд, дар сари дастархон менишастанд. синни калонтарини онҳо ба 80 расида ва 2 нафари дигар тақрибан дар байни 60 ва 70 буд. чун салом дода ба ҷои таклиф кардаашон нишастам, ҳамсарам ба ман нигоҳ карда ба шинос кардани мо шурӯъ намуд. ӯ ин корро тавре мекард ки одатан ҷавонон дар кӯча ва боғҳо, дар клуб ва театрҳо мекунанд. соҳибони хонаи мо нишаста, ана ин кас зиё бобом, гуфт Оиша ва ба сӯи гӯйсафеде ки аз ҳама калонсолтар менамуд ишора кард. аҳрор амакам ва иқбол холам ана дар ин хонаҳо истиқомат мекунанд. суханашро давом кунонид Оишахон ва аввал ба сӯи мард ва зани аз зиёбобо ҷавонтаре ки паҳлӯи ҳамдигар менишастанд бо табассум назаре андохт. сипас қатори хонаҳоеро ки аз паҳлӯи дари ҳавлӣ то ба девори ҳамсоя тӯл мекашид бо даст нишон дод. Зарина, ҳамон духтареке ки Дина ба кӯчфурории мо кӯмак мекард, набераи Аҳрор амакам ва Иқбол холаам аст. вай саҳар хеста ба хонаи пионерон рафт, гуфта нутқи муфассали худро ба анҷом расонид ҳамсари ҳамадона. бисёр нағз хитоб кардам ман баъди он ки гулӯи аз ҳаё ва ҳаяҷон хушкида шудаам ба зӯри сурфакунон тар мекардам. дар дилам аз афти кор боз ягон чиз гуфтан лозим будагист, гӯён илова кардам. ман яъне мо бисёр хурсанд ки ба ин ҷо кӯчида омадем, яъне бо шумоён ҳамсоя шудем. зор монад ҳамин яъне гӯии ман. як рафиқи ҳамкасбам дар миёни чашму абрӯ яъне мегуфт. ӯро масхара карда мегаштам, аз такрор кардан ба худам одат шуда мондааст. беҳуда намегуфтанд ки айб макун ба хешат, давида биёяд ба пешат. албатта ба ман ҷавоб гардонид Аҳрор амак, шумо хурсанд шавед, мо ҳам хурсанд. мо ба ҳар ҳол одамони кӯҳна ҳастем, лекин ҳаракат мекунем то шумо низ дар ин ҷо зиқ нашавед.
не чаро зиқ мешудаем? гуфтам ман. Барои мо суҳбати одамони умрдидаи соҳибтадбир бисёр қимат аст. ман аз лаълии пур аз ангури ҷавз ки яқин ба тозагӣ аз ток канда буданд як шингил ҷудо карда гирифта бо нони сермағзу мулоими хонагӣ ба хӯрдан сар кардам. дар муқобилам зиё бобо менишаст. вай ришу мӯйлаби тунуки сафсафед дошт ва чеҳраи сияҳгунаш дар иҳотаи ин ришу фаши сафед тӯппии арақчини сафед ва яктаи суф аз будаш зиёдтар сияҳгун менамуд. аксари дандонҳояш рехтагӣ буданд, лунҷҳояш фурӯ нишаста буданд, лекин гӯшҳои бобо намуди аҷоибе доштанд. онҳо дар асл ҳам паҳни калон буданд ва ҳам гӯё вазифаи худро ҳатман аъло адо карда бошанд ба пеш моил шуда, чунон ки аппаратҳои овоздора ки аэродромҳо мекарданд рост ба тарафи овоз нигаронида шуда буданд. аҳрор амак баръакс марди пуррапайкари баландқомат ва сафедчеҳраи хушандоме буд. чашму абрӯю гӯши бинию лабу даҳони муносибе дошт. ришу мӯйлаби кӯтоҳ қайчӣ кардашудааш ба худаш бисёр мезебид ва қиёфаашро то андозае ба қиёфаи олимони ҷаҳондидаи пуртамкин монанд мекард. дар дидаи аввал, яъне дина бегоҳӣ, аз чӣ сабабе бошад гумон кардам, ки вай одами ҳавобаланд аст ва ба ҳар касу ҳар чиз бо назари ҳаҷвомез менигарад. оре, дар чеҳрааш як табассуми писхандомезе сайр мекард. гӯё мегуфт ки кӯ бубинем чӣ махлуқед шумо, аз дастатон чӣ кор меояд.